Pai le ta sa chem se promise bum ai ba me pai. Ta memot ban ong ba baro arangot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dang hakini ki kandiat sngi nilayo bni kran bat ki aktor ki actress barok itu kinong ak tu ko film halang kabneng jogi ba Pradip mantapan ngadan bi ba Pradip bangni kran kandiat konsort sepang katu ko film kablayo bun teligi kusnam to apa yang subahai pi ba Pradip sekadika ji kran bat pi dah beneng kong nga kwa bisukuli ni pi kandiat deh hapar file e katu ko film halang kabneng perfi plan, perfi mudor, kumno fi poi kan mau benjet eka jaka hang tu halai tu. Kalong ba, ya kini ke film kalong ba syah bangan tho, ngalaman orang tang kapor ba on an idea level, ngal perkalupa ba, kaya kabal don kami kalong ba ngahap watch ke location, hadin finalize ke location sedang mentho script. Mending banget tho sya ke script nga so ka location hani nga watch ke location nga lap ka kusnong lai du nga ibu kolong gumnu mending tang lai du nga li chipo mo so ho nga po mo pu te kitugi shnong stu than so ra te hadin mga la de pe ngawan sa po khat ar shnong ru skong thong ngawan pe li kitugi shnong boro te hadin bade pe kitugi location hadin na shaman tho script te last pe nga ibu kumkolong lai du te ngong kai ha ba kata ka idea jwa te nga sastang man tho Long pidawat klang ne pi yo I ne profiat pi yang kalong ba porngino siya po among so nga I kato kusnong nga I te nga kampoy perkha bangan sange to te poron pai nga to nya pet nya sange ni nya pet te pos dang ya da kizat rung stu snong tong ta kan ni kay ha nga magaskrip mga mod te kidon kito sequence ki bang ngalap kato kajak nga try kong fly I ka film ba kamau to nyang kato jingkhang ba kham kidon non kon rom nan ai te kadon gum katui ha po apa lai du tengok orang tu inci pendat nyong jangan dijengkang ni tengah create ke scene halor ko tukar cakai ke te bon ki scenes ki create hadin ba ihi ke location ko lamta nomor ko ba fiti bi ke film ko lomba kamde kata ban ong ba ka balong plot driven story na kalong very character driven gitu ka jakaru yang ha ke film ko lomba ka lai du ko lomba ka wini ki character apa ko film to ha tu ko snong ne ba pi fila penut por ba pro fi shoot trai don stang kono teli kilong yeng manang tu ba kan kilong yeng among ki kidang doni kidang ya boni kidon ki bon biasa tu ngai ibu kidon ki bilang snai mai rush tu menta along te kat jing pe kita ko silong ba po film da company mga I ko don shoot no basai ta ka daw ketika requirement jong script hin ta daw sa shoot tu ketuba one ka boss deh Kato surak kalong sisa kum tu kadai ba connect ikinong susnong tu surak na fisya kato kadai ko maray ba maray kadai kalenti ba naklis nong sora ba connect bat ka kadai ka mamlo mnei bang mamlo kato ka waterfalls ite no kalikah kadang ko kalenti na dinam kadang long gum tuhi ngaso ba kadang kajing kajana kadang bik khamla pandai kato ko surok tipo ngilipe kato location ong takani ka surok kay ha ba tenata nga pendun ka tikalong ba kani ka film am kibon ki location tengah pen nga shoot ka takar kom ban ibe ba kadai takaway ni namut ka tang de haladu kadang jerte kadang dan marai kadang adin kay kato washari kadang washari toh kan dia sepangga ka film deh banyak film iba don kami sibun ngut kinong ak mo kuno film lam penuan dore ko film tang ringut kinong ak em kalong ba fig ba ka story kala no ni ko hi pangarang nang snai ka story ngala decide bikin dan tang ringut ti itu hin ringut banga jit ru ningkong ngala jukhat audition ru nang ko ak artist mai ru bikin dan bentalang ka ni ka film e kidan gibawan tang ba hadin rehearsal da kim yahab heru tengah mansi gitu khot ban audition yang jom Melbourne jong Albert tigi point ki kadika demand jong story hi ba habdon bit thik tang rumut ke mla benan pala kata tambah ka script ka ba ningkong shwai ka ne ban chna kadon ka sequence bangamut ban penak ya I ba ancient bat kong destinaro kan te
ka kham urlong go mangamut namar ba tipi ba insya Allah subagin ta Kongres tenaru ringal amun hi ban bakir kin dan bentalang ai kiwan habakut juga film pada kalau ngap Dia halang kabeneng kadek bela yo gitu ki award sabar juga state sabar juga rir pula yo kalau teli kadek sabar rir sabar tanggawe de Moskow ne mun kerja po Moskow kerja po London kerja po Saint Petersburg kerja po hadian saya untuk di Kolkata Pune kita hakpor ma fi job nekong kawai ar adon ba ka ki comments na ki section comment section to po YouTube ba yung company ne magila tajam de ba pi ab pin ra swa kaleng ne ki ka don ka katang ka kibun ki pa ba ki don ki ba DM yang lagi phone ki ngi ki nationing pa yo pe ki brio na sa barzela ki kim so to ba fi pishnai ka film kalong very important ko ba kalong ba kini ki festival kin pan be exclusive world premiere ban world premiere ki ngimlong ban penisyon sunoro pi tengah adon ke target festival bangamot ban pha swang ta ngatang sula apni hni mun ngal ado no patuka ayu ban long exclusive ban world premiere namar ba fi kalong independence nama kalong ka ege badon kamba ba kham ki festivals ban survive ka ini namar ka jinglut jingstep kanunu ka film ban ban chukhle tang ni kamla kan ban long ni daga bapin isha barsha quality travel ki festival ja barsha kaya rap shibun gani kumta baka jauh po Russia tengah ayola ban release ka film po Russia ru hadin ka travel tentang release po Vietnam ru te kalau important ba pin isha kini ki festival ban chupni no angne te umpai fashion ru long to de bamut khnang balamut ne tang long ya baro ki film pila umta ne tang ne ka ya bro ki film ngale amta kalau ba menchuang am tip baka de gani nga shi release ka jing shit release wa jide no man pa ba de shabar kim non batre shu kya of la de release te ha po release jong te ha po snong jong film la sha po state la jong film la ban screen hini festival komenta India Premier kalau very important India Premier shu nga pen ino ang ni tengah do no ka to status of India Premier tengah tadang hap up shuan la India Premier menta shu gidan ba ba South American Premier Shubom tapos South American kinu ki gri po South America ngamla ban ashbo tangala aino po Sao Paulo po Brazil temut ka South American Premier kala adap so ginu pa pan Asian Premier tanga aino ngaino po Philippines takalong ta kan te World Premier ka kalong po Moscow te kalong namta kini ki film jongin nang ne ban pa ki festival kalong ka ka baton kamba kan ban ban pinisho ki festivals ban oman chupni be directly ne but sakaway kalong fi in the chupni directly ne am gibriu kim pushe fi ban one page kin lati ba balali chata ngaso ba kama importance kan dia de film naman nga ju ekran de kata nga ju jong kini ki betre lang mga bat Melvin lani jong Albert ru ni si ekran ba kata kalong ba munchuang in national film ni release ba undan kali nga kan mau ka ni ham release masunyo national award ni release pa ba awan man pa baka yo national award to ni late pa tengah try ka to kalong ka baton kam ni banap siang ban pa festival sa tigi babuan ki film pila pan mi na do ka man bajawat kari na tayo do bat ka de manta te ngatarai ka de kani bayo bun teli tam huat namno na kayo do o khambun kayo do kan no teli kayo do ani kayo do kejaba kayo do ladon gum bakhat saw na kasan teli mut kani manta hadu manta kan no teli kani ka ayo nyong teli mut katar pat pan iya ni pat ni pedi manta andro teli kani ka सरकार ने का आज यहाँ बिकिने की नोशना फिल्म बिकिन पन्मी ये की फिल्म तेन मनसुआर कम जुदन ते kadang mi nang mentai nang sen pir fidan mentah kata kajing ayu ya rap सरकार koi nga film hakini ki ngaladun tal agenda live house na magani ka kamsina film mo kalong ba kani ka dikasin wani ko mga i baka sarkar kada shim initiative sha haka kamsina film bot kada long serious ken kam ka sutu ba cinema kalong very important fi tengaru kani ka lingkap leng ru ka nakalyang juga sarkar ki sanction ki harap lang yang ban pendat ban complete ka film te ngatrai kibun ki bayo lang kani ka baka sanction ka hello megalia te ngatrai ka long ke ru ka badan kam pada yang ru ka long huge responsibility ha jo ka po baka sarkar ka IP ka ta pisa ba finchna film te ka long responsibility ru baka film ru kani ban biang kata daw ka kakwe kaliang long ba yo men sem ru
you know ban khamle ba nak tadau ka lengkap leng ka bampor ban pendam namar ba ngasutu ba kalong important ke ka film ka ba long important na nam ta junga ro plek ka jok pa Taki beri bapet ngala perbongi mat pet segoti gila ero ka to mo yung film jobi. Fio il pai ka eka. Nebi lupa jimut dor ya bakan jia film to ba kenang bakan nom jia. kanum ja ha Kanum jia. kanum ja ngam ko aba wa rajar sa upunyo bagin i gari kasi jungi kan long to namar hapo film ko fi i ki bon ki points bang ram de bang mut ban kan tho no ne bang on ba bang don message kam don e ka shong pa ba pi shim pi pe ya ka film ka shong happy what you take back from the film ka shong happy pi kalom ta menta film julai tabot apa ni tu tang bang jingdon kam tabot kalong so important pi development all around ki bi jaka pori khasi kala develop ko mga pani po ka tu film you know tambah ha tu ka blem dan development kadon kadang tengah ka so ba ni as citizen ru ngilong responsible ka taken for development film la ban chuang ba man ka por ngi chukno ba ba ka sarkar kam le kam ta phi bre as a citizen feel you kan ka tar golong very important kita ki bang ko ban pani ba film re Te tarai su klika nga fin expect kan no ay pajba man pe film man. Bakat ki comments ki babon ki phone ki gila ya. Ngati tambangannya tu kanu kam mga trailer ngale ngam jubu expectations ngating kadi kata because fin bu expectations am kan urlong mo film am Penkelumar. kata ngam bu expectation nga syukurman bikin one page with a very open mind. You know, because ngang suatu kalong very important cinema culture ngidi bendon hasti jadi kai bangim don. You know, atrai shubu mentanga as a filmmaker ngaku ban grow. Ta kaju por ngaku ki ba kin grow lang na. Kumbalong ki gri lani ki states kum Kerala and all. Kalau kau film juga kita apera in comparison dengan tang Manipur finong ada kata lani Assam kita apera tengah aku apa ki dompet film juga kan sedang men explore you know kum perti OTT mental filatip ki view apa men page any kind of cinema jong so keleng ke perti ki film berfikir ben page tengah aku apa ki beri juga sedang men explore ya kata kan you know ngimni ben chulong stagnant by some certain kind of cinema kum bagi juga online am kuat kata kan Boleh vi jet ben ni po so tham ba film net ni ha biju ki cinema malong ki film kau ikalong ba katuka in terms of business kau so ngam yahap katuka sharing model bigibo kau bagi ketas kabar kalong ba ngaso ba kani ka film kalong ba ngaku aban pini po so tham ngaku aban lakut ka film nganyo alat ban interact bagi audience ngap ki don you ban horror film because ngaku munong sna film ngaku ban grow kuno kam fin grow fin da sngap ka biki pat ba ki dan ban horror film with the good with the bad ngidi ben pediang be ya kata te ka syong pada di ta kadang ko bangan dan lang tu ko por yo ni film atau ngi keren ba ya kan ni ka ke biang ba ka film review ma ki don teng ki national film ki damna da de ba ki pat ba ki keren persyak tu film juki ni ki amba kam long kumta PhD set dan kata ngati nga si ong ni borong ong bang ide ben don film critic because the don film critic fi grow as a filmmaker pidin pediang baik namar film ong bukan ngan ong bang snang ni film juga kalong perfect kam lang perfect hatu si film people go hati por wan gibon wan pe gidon gitu gi ong ngam kam itna ni film tik nga sap ka daw bre balai nga so ka daw bagi batay maki nga so kalong valid kalong valid naga perspektif pada jom kiken kidan bre biki ong baka itna ka film te kalong hanga bre as a filmmaker ngani ben pediang baik kang hap yang i kritik namar ngi national film tentang national film ngapa knang si film kritik bikin tho bangan sutu ila dena kijing bakla jong dengan tip kum nu kijing donala jong datau kini ndali kini nu festival gidan gi film kritik na Philippines na Russia ki tho chpang film ki tho te finda pule sutu sutu kijing bakla jong mentah finam sutu kijing bakla jong kum nu ngan la ben beta ila de kan next film dah kan kadang kelima atau film halang kabneng kadang kelima gini perlok pa one page lang kung mga eye review kendiat kan tiga kali ang itu is nang ba itu ka film kat kum ka film kan kidan tangan remote gitu gibri gi basa antu mo boleh ba perdi dan kampun wan ra ka boss yun man kisah khanang gitu kan remote ang da ka pick up lalong balik jimu jepi ba hab wan ra ka boss masku aba pini ba fi kan ketu ka boss Smith bigiyong ke boss Smith kembali jauh baru kalong vintage kerman bahadu tu 2047 ru kamdi menjat
Tengah-tengah aku ayo non rai ketua bos. Mengaku apa ketua bos 2047 you ngong lapai next century ketua bos kali benda. Di benda itu katukan seakan Kadi men seakan mau. Dikasih juga. Ketua kadi no it's a beaut kadi ka symbol lah juga dikasih juga. Tak sih ketua bos kitip it comes from there nah. Ki om Okasi Hills. Pila penjenjar pensosat bai mat iginong ak mak tu film. Teman lah itu kaidur lah yang lah Ngelai itu interview bigila keren tu. Yang fika ka demand ka karakter. Ti ngau iki teman pi abi ben. Ti ki magi beri kampai berkat bahab di kesnam. Namar fite banga shoot ka film man ki ayom na. Ti man ka ayom ka change be ka look zum ki ku Melvin Malsas dang ka ayom ti usnyu ured. Ti kadang le dang he ti baya Malsas dang ka film isngal ani lai ko. Ti ngau iki pi maintain sakawi bidang nong ko wikali am ngadon bok banga yo om ki atas. Namar kilong so dedicated, ki long dedicated hadu kata-kata ba kapensuk te na kum director nga so I'm blessed bang yo om gitu ki artist film. Dam dei badan kum gitu ki actor te ban style ka benang kana kila sacrifice dia. Kila sacrifice style jong. Ani kila sacrifice ba palat film ong kata te hadu kin ong mali sibe thor kim no chu na mar kum tu ki irun jauh agar kom long no ko dar Albert ne Melvin ne film Kharpuri ne film baya ne tutman kamdik basuk na banchudan sa tutman man bukut ka wi schedule kila phone nga long ban khap no ong am pe choi ka footage ki biang nengin biang no ka mla ban tim no yo don continuity problem e bada ka ja ka don ka ta ka problem ro bangala adip shoot ka climax ka ta ka wi ka winter kham long ngoi ki hap up yang sa system ban shoot biang tangi ka wi sequence kham don mo e ki am ki ong tong hin am ki ab tutuman betus nu ab system ngap ta man shoot ko sequence Nalar kata ka jipun krek jukir ki klomar fi pun kelai ka skrip semua. Ani nai. Em nga mi tu VM kani ka script em galong bang am tip beli ngalong bang evolve te but ka ni ka script ngaladap tho. Cuba mentang ai fi ban puli ka script pila ada pik ka film em pinong ko ta kani ka script kani ka film kami hab so. Kalong bang ngan lapo itu ka snong am tip. Kadang ini kayak gitu question am ba ka trigger yang ate ba kayak ka scene am wat num shoot kumne lani wat num ai bikin keren ni kentin shim no da kumne kalau ngamti there was something ka ka script am banga shong min mi kitu gidang omnya le script reading wan ba Kharpuri na mentoy na te pela shong te kendong la sha stem ngila yo ka script kisilong gumtai laki stem wali ai da ka script ki ba kani final kadi ka scene in shoot da kasi tambak Pindio apne ki actors ko maki lagi bala ban deliver on the spot te kasuk pada naik kan. Ngar ngadon confident ka bagi yang baik speaking ngayo ki artist kum jong gum gini ki artist ki badan paling khabar. Nada ngar ngadon tu confidence ngano te ban sem kata ka risk bangan tho de kasin betmai. La rehearse ka tu pali shoot de away. Namar ki bon ki jingja apa ka film ngatrai kum ba Kharpuri la itu pang tu ka belang. Oh kerja ka script di ka belang ka di bendan haduk climax ngaleng la ap khnang tu pe ya kata belang nomor ba Kharpuri la itu ba train bah kata belang so ap aku belum tang kata belang ka su ja kerja nomor kerja tu ko Porsche ben shoot ko otom kerja no ka belang ten lem no tong to penrum no script kimi ka script re ba Kharpuri wa sa ka belang ba kerja re ka tu kamdan ni ka script ten re di ka belang le ka di bendan haduk bekut ka film ka di bendan ka belang Teto ma hadin ba phai biang sik tu ki award ba phi you hadin ka jing yo jo phi ka award tekla ra ya ka nam ka buram jo ka dia mde tang state ma kala thai not east ki tolgi national film no guati le ki ong ba ka de ka first na po India ma film po India ka bayo ta ka Moscow award ma phi yo jiro ANM nak sarkar phi yo ne hadin phi you to dan ba phone ni phi bang oh phi la em ga kada no ngai u CM ru tho aden u kadang tu felicitation program e katang ong bagani the first time mengalap ka government ka long serious charge pang senaman rishwai kan ite ni mengakan tho e ki le kan try kim da tu e ya ka ta namar bubon hadum tar ki so basenama ka di kamkai teng teng gibri kan da ya kendo yang pi trayu ang snap film trayu give him seriously ya kata ka kam snap film tapi at least kani sarkar da menta kala kam him seriously ka cinema ka sutu bas cinema is a very strong medium kai tala to sarkar la sutu unta de try la kum gino snap film pila ju ya kandu ban panbiang de kata ka wei pat ka jing e pi kandu ka hall mo jimom dan pi menta ka hall ngan ong fi film la ban knyan e ya ka sarkar because ka ngai ba ka tu ka sarkar ba ka subsidy menta ka invite
Bachna hall taka invite di interested party balada filong interested Bachna hall ngin ai subsidy te menta ka shulong ba kibuan ang businessman hang ni bahe taka shong haki hedu kanu kilong serious ka ta ka Bachna ta snam hall to da kimon makita namon maki kisna ho taka yo subsidy kisna kumolong asam menta kum Kelvin sa nama fi lejmen kani fi ma fi ba ya katuru kadon ka jiram na kalang juga Assam government taka Assam government sa kawai lang bada menta ki don ki community hall ki bada ha Assam ro ikitur ka encourage ba convert na iki nama hall ki ba shispa si lan 150 si nathai gum kita kala ban long shani ru tang ba ka shong bada on individual bada menta fi don ka jaka fi tre men china te ka sarkar kamla ban pinbor na kalau nam ta chukmi lenti ba ka sarkar kan china ka sarkar bro kawai ka district te katar kam na mang mereka enang ta ki don ki film jong pi ki ba ki khana ba menta kim padio i da menakane ngalap to ko comment sing beli film pedi na ta de ma fi ka kit ka to kam padan na kanu platform ro pi ka jinge ka long ba nga direct nga ta magmdi ka film jong apa na ka song gitu ki producer ro kum gari pero ki ang blame ai po helo megale abla ta kam de ka jong na film ki di we producer tem ta kum kamon bujat ki ang bawa peni ba kum ta am ta kim sutu ba ka film ka de ka reel menta ban convert na ka reel ban digitize na ka reel ban digitize ya ka jinglut ka bhe khatsan khan reulak we ban pulut itang pagbaab de lipin so ta jinjar na tintang oh ngonom tay ngaro nga kwa ban digitize ka mon bujuar kwa hi ba ban ai ko maka platform ko halu megala nga kwa agi pagba kin page ba ka di first film ngaro ho tamba lem no ban digitize play ka jinglut play ka ba he na ni shu babok yo i to bakawan arsin lesin ka snaman re tabi jo ka deng kita pidang isamla ba de da pi nadu ko snam ba pidan ka snam ba pisna film fil apoy siya ila men kali gele pidang isamla siya shisha se ngaku am film chingi ong khnang khamat ka lok jaro se ong khnang lo so ka alis makaman kasi ka nong ala itemen la pinong film ta ngaro kam so hem sim la kindian Pai lai ta sachem se promise bung ai ba me pai. Ta memut ban ong ba baro arangot ki bahai maya. Laya pide. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.